Hai menaza ibeting chua ilung tapen menen mai ke pe ke zi cricket kamai gumbara sam news tuna times biagana pungwanga radalei. All Manipur Women Social Reformation and Development Samaj Nupi Samaj mi puinung bong ne danai ke pe ke zi skui ba mai gerang ba gai ze Manipur sokri go pusui te pe minister amenai ko saret ki go pe te pe bureaucrats ramene hindi mak peta te ne helo mena poina rameze rangkang pe ze pani pum zo tora bem fige ngugit se ba mechi pete le zai ai me sokri go pusui te mera mene jet se go me pathom ma peta te be sogai du lo ze le de gai de le Nupi Samaj mi puinung bogu advisor Hex indune marasam pomadaga punigo office lamfel in far west kerang lagai ze le me minahang snana mi pe mi minahang stroke du indi ma pata te ne le me hangerang kang pe ze pani pum zo te bem fuige mugut se bam hige sumai ting mui kunta sna pi ge village volunteer na Nupi Samaj mi punung bong na ngodo de le ze ka chele Hex indune marasam pomadaga rang lagai ze le me bodu mi puinung bong na machi ne ze ne gut bige le me bong na rang lagai ze Manipur sokri go pasui te me minister nai ko sade ki go pe te mera mena puni pum zo te bige ka zo ka de le ze rang gai de le za mi pe mi hangket ne mi puinung bo Nupi Samaj ta ge rang lagai ze pane le siki te pe le mera me rang kang nang mara me do hlam lu ze sokri go pasui te mera mena ko sade ki go pe te mera ma hange hlam gai ze le me hangke da ge ne rang kang chang sro go me lu ze pana le medagane commission rangkang changkenu ne haminge luto rai le zarangai de le Nagaland dene zimai ke pe ke ze kre rima ge relang betuse reuchingi local grong Jakhama ko hima ge te ke gai de le Aipo relang be reuchingi kangi beze Nagaland de go organic product nai Nagaland de gene lingpet pe reuchi reme te to chugai ra jigne kangi gu lei jek chewle relang be reuchingi ge commissioner of police Dimapur bezine KV2 to sofi ne hengei to be sang special guest to ze samsa be hi ge reuchi da gum ze ling chu mei ze pesi pe zai lu gum ze pesin prin luta to hang ra balam ge rangai de lei relang be reuchingi ge hengei to be sang special guest to ze samsa be hi ge KV2 to sofi saze tingrin biaga bamba angami de sorten angami ram ane rana hingna misonga pega be de le je chewle anui north east long riaga mata ibe to ga me minang strok medu india pe de na mena hingei to be hatu Padma Shri awards nanai ke pe ke je skui ba mai ge india de gudilang pe president Draupadi Murmu ne to pe ga de le Padma Shri award hatoze India dege pama daibe to ani pe deina ma hange mata ki be to ga me bo hange danai ke pe ge je skui ba ma ge India de gudilang pe president mambe ki dabar hol hingi ka hagara be ki rashtrapati bawon gene India de gudilang pe president Draupadi Murmu ne to pe pet kai dele Dr. Sangthang kima Mizoram pe nai sanova muzo Nagaland pui ai ma hang na hange social work field pe deina ma hange lung te ze lung gut se ta to ga be ning to ga be dam te ze Padma Shri award to pe gai de le Sikkim pe pezine Jordan lepcha ne param pezet se ten sabkai sabam zegene ning toga badam te ze Padma Shri award to pe gai de le Meghalaya pe pezine Khong Sibil Pasanai Tripura pe pezine Smriti Rekha Chakma hange mata ki be te ga bezegene Padma Shri award to pe gai de le Zai Assam pui pezine Prabati Barua ne India de mi pui mi roge ralang be te ze khoring du rehe ze ki tu pui chang ze Padma Shri award to pe gai de le Assam de go body pe Chief Minister Himanta Biswa Sarma ne danai ke pe ke jiskui ba ma ge Odisha Makangiri ge election related pe hi ge saze Congress kyangna ne election duize India de ge sokri pongra dina Muslim me ka kulum ki Barich Masjid da tun chani be Ayodhya ge telechu rai go de le ai je ne BJP hange mi hai mena botu gai lo zarangai de le marasam pomada ge Himanta Biswa Sarma ne saze go to ze BJP ne na mai lokrote set Lok Sabha election ge sit medai sing him changra telo ze minara mene ning dolak che bam lei apu lam ze congress kyangna na election tu pet che india de ge sokri pongra dina muslim me ka kulum ki babrit masjid dauten cheni ba ayodhya ge telo ge chi surai go de lei ai ze ge ne anuina congress kyangna du babrit masjid telo ge chi surai rahang phegai ma klei zai ne anuina prime minister modi hange modi pe tu ko dai rahang ge sit hai mandai si nang ze bam de lei ze mara sam pom da ge rang ya gai de lei anui hai mena ne chikai ra ile hana ka ke india de go body pe Prime Minister Narendra Modi ne saze Congress kyangna bong ne Hindu me kulum ki Ram Temple telebi ge zukoi rabanya na te zebam dele ai zigne na maigu election ge BJP kyangna ne sit ham dai sing him sang rahang ge inchet kai dele je sale ai po sam Congress kyangna go body pe Priyanka Gandhi Vadra ne danai ke pe ke je skui ba mai ge poka ga rai je India de go body pe Prime Minister Narendra Modi coupling be sam ke tu pe de na ma da ge dam gai mak le
Congress kyang na ane India de gu samram be ki hulang be Supreme Court ne samram ga be ngei toi bam gu leize ting tin du sabse bam leizai hasulung hang la ba du sabse bam gu leize salei India de gu samram be ki hulang be Supreme Court ne zimai ke pe ke zikro rimai ge Delhi de gu dilang pe Chief Minister na Aam Aadmi Party gu pe pe Arvind Kejriwal du ka bangki ge zi ringe bangai lu bachang bihi ket hange ka bangki ge ne phet pera hange sam phet kai de le Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal du ncheu zi ke tingkum chang na jang kam dai ge chang rangkang nim pe ze ka bangki ge ne lupet ka le ra hange Supreme Court ne pheugai de le Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal du India de ge ka charangang de de ge hindi re hime bo enforcement directorate ne kazin ke zin ka ket ba mai ke Delhi liquor excise policy scam nai ka charangkang ga te be money laundering case te de ge ne nim de le hatu ki ge sam ke mong be hi ge Arvind Kejriwal ne samram be ki ge ki guys pachun cheu ke zi ma dai tingkum chang na jang ka ma dai lok rote set Lok Sabha election result du pen mai ka chang ka bang ki ge bam ra ka le rangkang nim pe ze ka bang ki ge ne lupet ka le ra hang ge ke de le ka ne Supreme Court ne pheugai mak che cheu ke zi ka na tingkum chang na jang ka ma dai mai ge ka bang ki ge wangrai ra hang ge rangai de le Manipur de gu laksai ve Governor Anusia Uke ne danai ke pe ke zi skui ba mai tingi ge India de na mik pembia gu spy pe Lieutenant General R.C. Tiwari General Officer Commanding in Chief Eastern Army Command nai Lieutenant General Hicks S. Sahi nai Major General Rabop Singh du laksai be lungbeki Raj Bhawan ge hadedam sam raku gai de leize mara sam po ma da ge Governor Secretariat Raj Bhawan ne ranglia gai de le Eastern Army Command India de na mik pembia gu spy pe ne Governor Anusia Uke da ge ranglia gaize panigu spy bo army na Assam Rifle ne Manipur de ge peting panai hi ge da ko pet me ber ma hange ka da ko ze ka kring lo lu de leize Manipur de gu laksa be da ge ranglia gai de le Manipur de gu laksa be Governor Anusia Uke ne Indian sokri gu spy bo du ko to be sam pe gaize Manipur de in ze chatting ti gum ze de si be pong ra hange ren kai ze ta to be ngolu ze pasui I ha ge be sam rangai de le Kima Z Group about dilang me bo Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi Farmers Wing Convener bezine ke thoiba mitei ne Manipur sokri du rangai ze Z pelunga luta to me bo hange danai ke pe ke ze mingwe ma ge ting tung hi prenchi be wang ze ting ting ka kai wang ze ta sakru ke be ne tun sia kam di be luta to me bo hange tun sia di be nai tun go di be mi pe ri ge be te ze rangkang nga ga du lo za rangai de le mara sam po mana ke che zungo ze de dam sam ga bi hi ge thoiba na sa ze danai ke pe ke Zeme ma ge Manipur de ge ting khai prenchi be gui hang banai ta sakru ke zai ting ting ka khai wang ze ting ri bene klaki mi songa ten siani zai sape lane ranai khoring kang ke babam tri trang ten sia kai beze luta te me bo hange hata te hung ka sang ze do de le ze sale Manipur de gu body pe Chief Minister N Biren Singh ne danai ke pe ke zis rok ma ma ge ranglia gai ze ke pe ke Zeme ngen tak mai ge ting tung hi prenchi be wang ze ta sakang ru ke be ge ne ten siani mle na hange Manipur sokri ne ka charang kang rahang State Disaster Relief Fund gane kacharang kang cross rok 90 lakh rupet luze kanang baram ge telung rahang pepet kai delei Israel nai Hamas ka ke reitu tetchbam be kyusna changdi beli gumze pathau di ber merang liaga radele tingna mi puin sang na mara sampo me AFP journalist ne saze zimai ke pe ke zi kroting cho hi ge Gaza Strip ke Israel spam be bone kuhume limhang ze ka pehrim ro rafanam di lui dum pok ne ka chaitet se Egypt ramrai kak sang be Israel spam be bone sugut se reitu la le ke chuleng hakum tu ra ka dalum bo Hamas ka leite ze Israel de na de sira sam bo Cairo nam di ge na Qatar de metet se Palestine de me wangra ter kam de le ke chuleng Hamas ne saza hostage deal gu samria Israel mene rekyo ga be puni bong ne hedudam wang bi hi ge zogai zai phyogai de le kane Israel mene puni gu samria rekyo ga be phyomak le je sale zai Hamas ne saza chuno a Gaza nam di ge rekap sorahang a Israel na ba ge bamla de le je kchule Israel na Hamas ka ke rekap so ze te sira te ga be pu Egypt de ne saza Israel de na Hamas mene kyusna reitu zumbe soradina hostage deal gu samria kyu nei dina hangna kyangna kdip dora flexible nang nei ka chuleng US day gu dilang pe president bambeki White House ne saze CIA director William Burn ne Israel day na Hamas ka ke de siba ta tu ga rahang hedam bege ka zo pe United States day me wong magri laser White House ne sale Marasam po mena saze Israel day na Hamas ka ke herengi zabam bizigne Palestine me mina changim ru medai hamadai ring medai chang de le zai zemena chang reaction asna ham nyu reaction mingyu ka zamla le zai mina sanket haket himre skui midu Israel spy bidung mene Gaza nam di me nimte ti ze ka banki ge baila le za sale
Pigai zain kingani milay na du to dele azina lungta pen me na mai gumara sam news chuna times agene loy gai dele.